ngasi pangthokiba examination committee meeting gi warep ki matungin na Council of Higher Secondary Education Manipur na lauba class 11 amadi 12 ki parikya ase lakadoriba 2022 gi April gi ahanba sayol da pangthoklaba yai haina Council of Higher Secondary Education Manipur gi Secretary CH Biren na khuyek piduna thadorokpa notification amana phongdorokle Mahiroi singidamak pre-board exam pangthoklaga nei sahi lisang sitna iramdam asigi mahiroi khunai ye mahima singilamda mithoi mihenba oinabagi pandamda pangthoktuna lakpa Class 10 gi common question pre-board exam 2022 gi January 18 dagi February 3 phauba pangthoklagani haina All Manipur Recognized Private School Welfare Association Manipur gi Secretary N Joy Kumar na press club ta paumi singa unabada phongdokre mahak na makha taraduna hairiba exam asi laingak na piba SOP chapsana ngaktuna pangthokane loina na pre-board exam asi mahiroi singi yamna maru oiba exam ne masida mahiroi singna amatta sithadana yawgadabane masida yahogdaba mahiroi singi bosemda mark thagatpa yawroi amadi HSLC exam 2022 thaba yaroi haina su phongdorokle Supreme Court na speaker gi disqualification case loisina ba khanghalakle Taramathoy suba Manipur Legislative Assembly ing 2017 gi March ta 8 lamlai kendra gi INC gi official candidate na maipa khiba Khetrimayung Biren atay atopa khara gi mathakta Manipur Legislative Assembly gi Speaker Y Khemsa na Para 2 Clause 1 Subclause A 10 Schedule of Constitution of India gi makhada disqualification tawkhiba KHH Biren na Manipur High Court amadi Supreme Court chathaduna lakhiba case adugi hearing adugi judgment order ama athubada speaker na matter asi court of law da pending laidiba si loisinduna KHH Biren bu electorate house of the legislature makata na lehna na bakhangalakle hiram asigi matangda ngasi Manipur Legislative Assembly gi secretary ge megajina general information bulletin na mathokre MLA Megachandra aigi ithakta lakhotkiba FIR case Supreme Court na stay tawrakre BJP gi lengak asina legislature fawbada harassment pirabade michamdi kari oiramgane Megachandra haukiba kumja 2019 gi April da pangthokiba Lok Sabha mikhal adu niyom chumdana pangthoki haina Wangkhem Kendra gi MLA ke Megachandra na phongdok lubagi damakta mahaki mathakta Thobal Dam Police Station na lakhotkiba FIR case adu ngarang Supreme Court na pikiba yathang amana stay tawrakre hiram asiga mari lainana ngasi Imphal ge BT Road laiba Congress baban da pangthokiba paumi singa unaba amada MLA Megachandra na paumi sing da phongdokiba de mahak na phongdokiba wafam adu handak pangthokiba Lok Sabha mikhal adu da lamdam sigi miyam da thengnakiba khudong sadaba adugi damakta wafam khara chumna phongdok lubane adubu miyam gi mihut legislature odiba ihak na fauba icham chamna pendaba wahi khara hairubagi damakta asuk yamna harassment pi bahaibasi chumde MLA odiba mahak faubada asuk yamna harassment piriba sinade icham chamjaba laibak miyamdade kari waigani haina mahak na phongdokhe mahak na hai haukiba kumja 2019 gi April da pangthokiba Lok Sabha mikhalda aranba thawong kaya chathaduna miyambu bot thada hanba ngamkhidre hairubagi damak Thobal Dam Police na mahaki mathakta FIR case ama lakhotke Police na lakhotkiba FIR case adudagi mahakpu bel pibi naba lower court amasung Manipur High Court wakat thangat khrabasu bel pirakhide adubu ngarang Supreme Court ki double bench amana mahaki mathakta lakhotkiba FIR case adugi proceeding pumnamak stay tawrakhre ILPS ki guideline da lairiba award pasing happy naba wakat mifam phambada police ka muknakhre state asida chanariba inner line permit system gi guideline da lairiba tongan ba award pasing hapsin biu JC ILPS na sinduna kaisampat laimazam laikai gi community hall da wakat mifam phambada police ka muknaba thoknakhre inner line permit system gi guideline da indigenous peoples ki wahan thokpiyo state asida ing lising amaga chamapan yangkhai mathoi gi matungda lakpasingda permanent residence piba yaroi ILPS ki guideline da mitopta lam yonba yadabagi wafam hapu ILPS ki guideline gi section 20 thabak to ontho amade state cabinet na warep laukiba population commission athubada thabak tawba hohallu haiba demand sing da sathakiba wakat miphamadu ngasi ayuk pung 13 dagi chathaba haukibane adubu wakat miphamadu haurakbaga Imphal West ke SDPO Vidyapati na lusingba police ki team ama laktuna wakat mifamadu DC dagi ayaba yaudana phamba na maram oiraga phamba yaroi haiduna mukna bathokhe
अदुबु तुंगदा नाकल अनि वारी सानारबा मतुंगदा JCILPS के थौपुबा खरा पुलिस का लोइनना DC की ऑफिस ता परमिट लौबा चटखे वाकत मिफम अदुगी मतंगदा सितावागे प्रेसिडेंट M पूर्णिमासीना मणिपुर लेंगांग स्टेट असिदा ILPS चटनरे हाइना लाउथोकलगसु ngasi फाउबा चपचाबा रेगुलेशन सिंग सेमदुना चटनबा ngamdaba से यामना लाइबक थीवने मरम असिना लेंगाक असिना अथुबा मतमदा हौजिक होदुना लैरिबा सिस्टम असिगे अवाट अपासिंग असि अथुबा मतमदा मेंशन बियो करिगुंबा लेंगाकता हाइजरिबा वाफम असि तादबा तारगदे JCILPS ना लमदम असिगी CSO सिंग अमदे मियामगा लोइनना मखा ताबा खोंजंग कया चंगसिलगनी हाइखे अफबा सोसाइटी अमा सेमबदा क्लब सिंग अमदे अयिबा सिंगी थौदांग यामना चावे कोंजंगबम दिलीप अफबा सोसाइटी अमा सेमनबा होनबदा लैकाई लैकाईदा लैरिबा क्लब सिंग अमदे अयिबा सिंगी थौदांग यामना चावे मरम असिना लमदम सिदा लैरिबा क्लब सिंग मापांगल कांखत हनबगा लोइनना अयिबा अयिबि सिंगना सोसाइटी असिदा लौरिबा थौदांग सिंगबु मियामना इकाई खुमनफम थोए वाफम सिंग असि नुंगथिल साहित्य अकादमी न्यू दिल्ली गी मिडियंग मखादा सोशल इंटीग्रिटी ऑर्गेनाइजिंग क्लब SIOC मोंगजम अमदे नीलकुथी ग्राम पंचायत का खुसमनरगा मोंगजम कम्युनिटी हॉल दा पांगथोखिबा ग्राम लोक के थौरमदा अखनबा मिथुंगलेन ओइना सरुक याखिबा सोशल वर्कर कोंजेंगबम दिलीप न फोंदोखिबने कोविड की अनौबा वेरिएंट ओमिक्रॉन मालेमगी लैबा कयादा यांगना संदोरकले लैबाक्सिदा अनौबा कोविड वेरिएंट ओमिक्रॉन लाकपासिदा मिपुम खुदिंग मिपाइनबा पोकनरे अदुबु कोविड के चना कांगलोन अदुबुदे मिपुम खुदिमकना नाथैबगुमना तौबा उरे मिपुम अयाम्बा मार्क्स उबलबसु नातोन मखादा मिपुम अयाम्बना उपले चेक्सिन थौरांग लखत्रबदे लाइचित असि संदोरकपदा लाइना थोरकपा याय कोविड की अनौबा वेरिएंट ओमिक्रॉन लैबाक असिदा केस 92 नौना डिटेक्ट तौख्रे ngarang athengba phawbada महाराष्ट्र केस मसिंग 19 लैदुना लैबाक असिगी ख्वाइदगी याम्बा ओमिक्रॉन की केस लैबा स्टेट अमा ओइरे अनीसुबदा राजस्थान दा ओमिक्रॉन की केस 18 गुजरात अमसुंग कर्नाटका दा केस अहुम दिल्ली दा केस अनि अदुगा चंडीगढ़ केरला अमदे आंध्र प्रदेश दा केस अममम लैरे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की मतुंगिना मालेम की लैबाक होमपुगा हुमदोइ दा ओमिक्रॉन की केस थेंगनख्रे इंडिया दा थेंगनबा ओमिक्रॉन की केस अयाम्बा सिम्प्टोमेटिक ओइ हाइरे अतोपा पाव अमदना कोविड वैक्सीन सुना कापथोक्रबा साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट रामपोजा चही होमपुगा हुमदोइ अहानबो ओइना कोविड पॉजिटिव ओइरे महा कोविड वैक्सीन डोज सुना कापलबा मतुंगदा कोविड पॉजिटिव ओइबगा लोइनना साउथ अफ्रीका दा हौजिक फावबगी ओइना मियोइ लिसिंग 38 का चनिपान हुमुद्रागा मंगा कोविड पॉजिटिव ओइबा थेंगनखि हाइरे बैंक एम्प्लॉई सिंग स्ट्राइक चथगदौरे ऑल इंडिया रिजर्व बैंक एम्प्लॉई एसोसिएशन अमसुंग ऑल इंडिया रिजर्व बैंक वर्कर फेडरेशन अनि न खुसमनदुना था असिगी 13 अमसुंग 13 नुमित निनी सुपना बैंकिंग लॉ बिल 2021 की मायोक्ता स्ट्राइक चथगनी हाइना ऑर्गेनाइजेशन अनि असिगे जनरल सेक्रेटरी सामिर घोष अमदे अरुण समाधान हाइरे अरोइबदा ताबिरिबा पुमनमकपु थागतजरी।